Mizoram Merchant Association YouTube channel chang kan lo lom le vek a cheu tun chum chu tun laya shileng lar tak Mpox chanchin kan ron tar lang ton ani Mpox hi malna chan man ke pox ti a shiat virus nat na chikhat orthopox virus ani a Mpox virus achanga lo chuak ani henat na hi smallpox nenin ang lo ma se atlang puin a hla om lo jok alan chwa dan chu khosik luna taksaru na le vun nat na danglam tak le pan sia angina lang chuak thin Mpox hi shikai te ne na in contact le ran achanga kai the ani a mun fai lo le mun thiang hlim lo bol lo achanga kai the ani Mpox hi smallpox ain in kai chon na chan satlem jok ani tun na hian Africa ram chung le pona Mpox ve hian pung na sa le a kumsang ni som ni pani a shileng abik takin nan academic ram tia shileng hi thil serious taka ngai ani a film khur konga le vaccine siam chwa na konga na sat taka malak mek ani India rama Mpox ve hi kan claim le a atam jok hi international travel ne na inzom ani ram chunga shisel na lama thu nei tu te chuan quarantine measure contact tracing le public awareness campaign mangin he shi hi enfia le thei top chwa ani a sarkar chun healthcare provider tele mi puite tan symptoms shiat chwa dan to le shikai la ka invent dan to shiat kai shwaina ati chwak a tun na ya report in India ram chuan borak hi thatakina enkol chun zom zel ti atar langa shileng lian tham report omlova in bo sai na lam ngai poimo alani a hengzi nga hian vaccine pek dan tu rom manna om thei le khovel pum huwa pa Mpox din mun clear le na atana khovel pum huwa health organization tine na tho ho na chatak ne ani vanei thlak takin Mpox ve hi Mizoram kan la omlo ani khati zong kha tun chuma kan ron tarlen thete chu ani a kan channel te milo clear saka milo ngai thak sak awangin chunga lom thu kan soya milo like saka milo subscribe pa milo comment sak turin kan nge na cheu